Yes, salibingelela uhlelo ngisakhumbula linjani ihlobo zami lokuzwa lesi sikhathi. Sithanda ukuxolisa kakhulu ngeviki ephelileyo ke. Sesathatha uCleo ehambile eseplazini lakhe ukuthi buzolungisa istudio leso sifileyo. Salunga siyaxolisa mayuyu hlobo. Kodwa sithanda ukubingelela uhlelo ngisakhumbula nami ngihamba noBhoqo umfana kithi ke uThebe jahe lihle uzwaduzwadu lendoda lalo ke ungeza liyadinga ke intombi ke. Siyabonga hlala uhlelo ngisakhumbula. Mbona ke umqalo sisiba ke namhlanje. Kulo hlelo Evelyn Ndlovu kunjani Evelyn Ndlovu uthi ke kwakumnyaka ka 2006 nisekhaya ke eGwanda eMatshetshen lapho ke okwenzakala inkeme yendaba mina kulo baba waseduze wehlala thina ngakithi ke ubaba lo ngangimhloni bakhulu kuthiwa ke umoyo ubaba lo sandaba wayejala ulihlala esikhuza singabantwana usandaba ngelilanga ke umoyo wasengibona ngivela ke ezitolo wangibiza ke khuluma lami ngitshela ukubana ke intombazana kumele iziphathe njani umnyaka lo bengile 17 years ke ngisiyabhala ke iform 4 yami ubaba lo wasesithi kimi ke kukhona ufuna ungitshela khona waphosela amazwi amabili amathathu engitshela ukuthi uhlala ke ngihawukela uyafisa ukubana thande lami ngasuka ke ngitshintsha mbaleka ngisekhaya ngathi ngiyamtshela umama wangilandela ke wangiqalela ukuyafika ngikhaya watshela umama ukuthi ke ungibone mina amajaga ngamkhuza wangikhuza so wayicana mina ngizamcebela umama wathi wabuya phezulu wami ngikatsi ukuthi usukhombile wena ngakhala umama kazange angekele ngikatsi ngahlala nginjalo kwahlala isikhathi ubaba lo ngasamkhulumisi kwaya ngesikhathi ngithe ngivela ke eGwanda ngisehla ke ibhasi ngisiye ekhaya ngadunyelwa ngubaba wangibamba ngamuzwa ukuthi nguye ngoba ngase ngimjwayele wakhuluma zamuzi ukuthi izwakalizwe uthi ngezwe ukuthi ngibani ivoice yakhe next thing wangisela ke esifuleni ke baba lo wangibhinya kanjalo ngasuka ke lapho ngihlamba umkhosi ngayekhaya ngakhuluma ukuthi nguye ubaba wangikhona baba uyabendithethisa lo mfazi wakhe bathi ngiyamhlolela wabotshwa ke lo baba sayeGwanda waqalisa ke ukuthenga amapholisa engethusela ngemva kwesikhathi ke icala lithoniswa kwagcina kuthiwakala cala ke ubaba mina i-statement zami kazizwakali kahle kodwa kathesi umntwana ngaqedwa kulo baba ngibuhlungu kodwa uNkulunkulu lamandla ubaba lo wafa ngo-2011 ngithi ayife inja ngicela ke unjalo ngezingoma ezilandelayo khetha ingoma zabanengi kakhulu ke wena Evelyn Ndlovu khona waseMatshetshen eGwanda uthi ngicela unjalo ingoma leyana kethi incwadi encane ekazara uma ungayithola nasi ke ingoma kwesikutshala yona ke namhlanje kuhlelo ngisakhumbula lena ngami ngumama nge-30 years ananwami yaqhubeka kamnandi afunda tifunda incwadi encane ithandazi lobuya nini na tisathathu uhambo lwami ngizokhangela phina
Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizokhangela phina. Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizobuza kukanina. Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ndavunza kende piko uona mudiwa wangu wemba moyo tsoka zvako wakaende piko moyo wangu unorwadza ndikakufunga misozi yobuda yobuda mudiwa wangu tsoka iwe andichakurinda ndati tsoka zvako Ngizokhangela phina. ndichakuone piko Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizobuza kukanina. ndavunza Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizokhangela phina. ndichakuone piko Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizobuza kukanina. ndavunza Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizokhangela phina. Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizobuza kukanina. Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizokhangela phina. Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizobuza kukanina. Nandifuna ukubona isithandwa sami. Ngizokhangela phina. Asingoma phela ke kuzari ingoma sithi incwadi encane besitshala ke umntana wethu ke Evelyn Evelyn Ndlovu sisuke ke uEvelyn uhlelo ngisakhumbula bakwethu umqando obulawayo kule Trade ezulu liyana songani kusengilandi wathi siyaphambili ngohlelo ke mbale ke vela ke kuJohn Dube unjani John uJohn Dube uthi ke kunjani ke umsakazi Themba ke uphila lapho khona ke mina ke ihlelo ngiyalithanda ngikhumbula ke umnyaka ka1999 bengisekhaya Shabane lapho ke ngikhule ngihlezi labazali bami kwafika ke umqondo ubana ngiyedinga umsebenzi ke koBulawayo ngakhatasa koBulawayo ngafikela endaweni ke ukuthi kusengubo yentsha engani ngikhulele khona ngadlala ke lebhola kwaba nzima ke impilo lemsebenzi ngani ke iyahlupha ngasebenza ke kwenye indawo yamakuleni isitolo ethengisa impahla nama-uniform abantwana ngenye ke imini ngenza iqhinga elikhulu lomunye sasebenza sonke okuthiwa nguRufaro sacabanga ukuthi ke singatshontsha kanjani sasijwayele ukuthi sitshontshe ama-uniform sinike abantu siwathengise phandle sabona ke umkulalwana ugogo wakhe engaluluphele sanyenya ke sihamba ngamadolo siqhuma ngaphansi kwempahla eziku-display sinyenya ukubana ke sizama ukuthi ke sifikele ke isafe lapha ekhona ekufikeleni laphana ke sathatha ke imali engange $2,300 sayitshontsha sabuya sahlala lokho esemsebenzini badinga baswele ukuthi imali leyi ngaphi ugogo wathi ke bekungena ama-customer akulamuntu ke othethe ke imali base becina sithi ngcono sikhangele i-CCTV mina ke lo mngane wami sasingakwazi ukuthi kule CCTV yasikhipha ke sigaqa amadolo sisiya khona ngale the next thing ke angena amapholisa ke afika lapha sabotshwa into esayenziwayo angizake ngitshayele i-SAD eCaps building satshaywa kwamagama sorry ukutshela ukuthi ngaze ngazichiya ngoba kwakuchaya into yobuhlungu kakhulu ke ngemva lokho sahamba saya ku-Grey
sabuya-ke sagwetshwa-ke 12 months phakathi-ke ejele. Ekuphumeni kwami laphana-ke ubaba wayengasafuna ngumbona. Ukuqhuma kwami ngisiza ngapha-ke eGoli, lapha-ke esengikhona. Sengumuntu osemdala sengathatha lo mntwana ababili. Unkosikazi wami uyakwazi okwenzakalayo. Impilo yami yabanzima chisa kwakuzama ukuphila, kodwa-ke ngaluza kanjalo-ke. Ubaba sewafa, lo mama sewafa, angisela muntu-ke ekhaya. Ngicela ingoma liyana-ke wawuyithanda kakhulu, ingoma vela-ke ku-Alaska City, Akhize number 1. Uzosibulalisa wena. Shaya.
ingoma evela ke Alaska. Mphethe vela kuNtomzodo Moyo, uNtomzodo. Mina ngachisa sizalwa saba ngo7 amantombazana nomfana oyedwa. Mina unumber 3 ke Mulini. Okwenzakale ngomnyaka 2015 ngaba lo hospital sami uDliwayo osebenzela eSouth Africa wafika ke ekhaya. Wangitshela ukuthi ke ufisa ukuthi ngihamba egoli ngedinga umsebenzi. Uzangincethe ukuthola umsebenzi. Ngihamba usiswami vele ihlala khonale. Ngafika ngahlalisana uhlelo sisi kungelanto ehluphayo. Wantshela ke uDliwayo sibale sami ukuthi ke uyafisa ukuthi lami ngawathatha mina ngoba ke mina ungani ke nguye umuntu omphuphayo waphuphe nakhe. Ngahleka ke lokho qala ungikhwelezela kakhulu ngoba uDliwayo ngagcina ke lami sesithi njalo umuntu ke ombisileyo lapha ke lami ngangiphosela. Sithandena kanjalo uDliwayo sahlanyisana kakhulu ke kwaze kathi ke usiswami ke noma wabona ngani ke uthanda kwethu kuya ukusolisa kodwa ngathi ngusibala ngoba imbizo sibale la nxa sasenza into zethu emaceleni. Ngafika ubukhwele obukhulu ngomnyaka ka 2017 khona phana into le yangihlupha kakhulu ukuthi nxa bengene bedroom lodadewethu noma nizwe ubuhlungu ngagcina ngimkhwelezela ngicina sithi nxa kunjalo kumele ke sihle sideclare ngamtshela ke sibala ukuthi mina ngisakwanisa nase ngifuna ukuthi bengwami ungedwa. Ngazama ke ngale emapostolini lana ukuthi ngidlise kodwa ngibona ke siyawusiswami. Kwafika omunye umoya omubi ngase ngitshelwa ngumngane wami ukuthi ke wayengavela uqede usiswa kwakhe ogoqanyawo. Ngalala ngicabanga nginqa ukuthi kambe ngafuna uma bulewe yimo bafuna indoda uzahamba njani. Ngacabanga ke ngathatha ke lo muthi ubana ngifakele udadewethu. Ngelanga lakhona ngibuye lo muthi lo ngehluleka amadolo abanzima. Ngavula ke isitshebo sakhe ngathi mfaka wabethutsha wabuza ukuthi into right mnami. Into le yangichanga phakathi ngama ufaka lo muthi. Ngabe umtshela ukuthi ngiright. Ngagcina ngibona ukuthi ngathi umntwana ngalahla lo muthi ngase ngutholile. Ngabuya ke kunjalo ngase ngicina sithi no akuhle uvele kuphele nxa kuphela. Kuthi la ngebuye lesibale ehlele ke sithi room sibukele iTV. Ngasaturday ntambama wayefake inyawo phezulu emlenze kadadewethu. Usithe sika inzipho. Ngasukuma ke khona phana ngaqala ukuthi lokho angikuthandi. Wenzani? Usizwe wathi ke imhlolo wenzani wena? Ucela usizama unchasi silwa lo sisi esilamna lapha silimazana lo sisi. Ngamtshela ukuthi ngilala la uDliwayo. Usise wakhala kakhulu usisi wami wahlaba umkhosi ngemva kwamalanga amathathu usisi wathatha umphefumulo wakhe wazibulala. Ngimhlungu into engayizwa eDliwayo yikho ke usisi wafa ngilala ngokuthula ke noma abadala bakwazi ukuthi wazibulalelane ngoba savela incwadi wayifihla ke usibale kodwa asayendelanga ngosibale sachiyana. Umzonda kabi lwana umthakathi wacela ethethe umZulu eSouth Africa uyaphila lapha khona. Umthakathi wabulalisa usisi wami. Ngicela ke unitshele izingoma. Wabulalisa usisi wakho nguwe ayisuye. Asodliwayo nguwe ukuthanda uhamba uvula nje. Ukhalindini wena. Cela ke ingoma ze platform wami. Ungancedisa ke
Mana sibona ukuthi best of platform anapha singathola inye indiyana ke uThemba la nasi ingoma evela ku platform man ingoma esithi Themba lami.
Good. Ingoma phela ke ku platform 1 ingoma isithi ke ithemba lami bese ichala ke uNtombi Zodwa Moyo entambo quality le Ntombi Zodwa Moyo onathatha ke indoda kaDadewenu na ngumpabanga Mbiba sesiphethe una impabanga Mbiba uthi ke mina mfowethu ijele ngilifundile ke eZimbabwe mina bengilisela elikhulu elithwa ngokugubuzela ngokwalo bengitshontsha nxa wezwa ngabo 90s uthogubuzela yithi laba sasilabanye utho omlotshwa labo ndimande sitshontsha kakhulu emagwegwe all magwegwe lobhengula sitshontshe kakhulu ke izimpahla siphuma lama TV search ama wardrobe sasithi nxa singena sichaka izivalo sithi gubuzela senzele ukuthi ke umuntu nxa igubuzele kakubone emehlweni sikwenzile lokho kwesikhathi sasitshiya silimaza abantu kwesikhathi nje singabamba umama sibhinge sidlule sakwenza satsha sangena eMagogo West sazofika khona ledwana emakhandeni sithatha ikho nokudlala theke ngelilanga ke wamama CD asedulo omunye ubruwami wafa sadinga ke sabanjwa ke sicela sesibotshiwe basibhodisa besenzela ukuthi asihambe kuma indications lapho sasithatha sifihla khona impahla isikhathi esiningi impahla sasithatha sizichiya ke ephumula egangeni sihlala kwesikhathi senze ukuthi zingabonakali bese sibuya lazo kamnandi sizozithengisa indawo zemakhokhoba emzilikazi naserenkini besithengisa konke kusela ama-radio TV izigqoko ingubo abantu bethenga xa besiye emakhaya imali yakhona ngakutshela ukuthi ingaphi ungamangala mntakababa yonke imali esasiyinatha phela sithanda ukuthi siyinathe mina kade sengisilima ngendaba zokulinyazwa ngamapholisa yebo bandubula unyawo ngibaleka kodwa ke lezinyalo abanye bathe babophise but ngehluleka ukuswela ke imali yamaloya okumanje sengihlala ke eSouth Africa ngizwa ubuhlungu ngoba sengumuntu ogogekileyo indaba amapholisa athanda ukudubula kungani unqabe ngabantu abatrainwe bangangixotshaza bambamba kulokuthi bangidubule ngizwa ubuhlungu ke chisa yimi ngilapha eSouth Africa sengilabazulu abazukulu siyabonga ngohlelo siyalithanda kakhulu uhlelo ke lolo hayi wothi kuchale ke Fred Gwala uthi ngicela uFred Gwala yona lana ngakuze uhlabela laye Fred Gwala feature ngezo chisa ingoma ethi kumnandi eZimbabwe Yona clever asambe seZimbabwe uzobona ngazolo kuclaima la uzenzuclever hayi chopa Osane Zimbabwe nizobona inature nizoshawula umhlaba wonke osane Zimbabwe nizojabula nizoshawula Emhlaba wonke osane Zimbabwe nizobona inature nizoshawula Emhlaba wonke osane Zimbabwe nizojabula nizoshawula
Zimbabwe Tinotenda nerudo rwenu. You are great. Choma. Hey, Choma Tamara. Zimbabwe is a truly Africa's most beautiful and captivating country. This is a land of breathtaking landscapes, vibrant culture, and warm-hearted people. Dear Zimbabwe, my beautiful nation. Sila Victoria Falls, Monsieur Tunya. Girl Zimbabwe, Amanu Zimbabwe. Iwanga National Park, Ontujambili, Oshodo Rules, Cameroons, Matopo Hills, Eastern Highlands, Nyanga, Kariba, Guararejo, Kariba Dam, Chimanimani Hot Springs, Zile Quality Dalo, Ezewembiwa, Itaimani, Okwakokwebuayo, Oyatora eZimbabwe, Ilizwe, Elako, Elami, it is a turn on Tabo Wonke. Choma Tamara. Zimbabwe's beauty is not just its land, but its people, known for their warmth, resilience, and hospitality. Zimbabweans carry a deep sense of pride in their heritage. In Zimbabwe, Chuba! Hospitality, Zimbabwe. Hospitality, Zimbabwe. Abantu bakhona banothando. Abantu bakhona banothando. Great Zimbabwe, great Zimbabwe, great Zimbabwe. Yeah, ingoma vela kaFred Kwala featuring Ezra Jesus band ingoma ethi Great Zimbabwe, Great Zimbabwe. Yeah, ingoma entsha. Yeah, siyaphambili ngohlelo sesiphethe vela ke kuSophie. Sophie Ncube, kambe ngaba related lo Dumile, uBhoroboza. Dumile Ncube phela la wakhona leNyathi la ungeNyathi. Sophie Ncube kunjani? Siyakubingelela namhlanje. uSophie Ncube uthi bengu-temporary teacher umnyaka wona ka-1996. Bengifundisa ke kwesinye isikolo Sudanile yaseNkayi. Lapho engangisebenza khona kulabanye ama-teacher ke amanye khona ngale. Ngifundisile kwesikhathi. Kwasosenzakala indaba yokuthi ke abazali babe ngajabulanga ngendlela kokusenzana izinto. Kodwa abanye ababalisi abangaqondakaliwe besithi ababafundi. So abantu bangikhona abasecina besiyakhuluma ukuthi mina ime ngijojozela abazali ukuthi ke bahlamuke. Yahlupha indaba esikolo kwagcina ngithathwa ngamapholisa ngayenkayi kodwa ime ngijojozela abantu waye bengafuni abantu ukuthi kuthwele abantu abileyo bathi ngoba cebile ebazalini. Ngahlupheka thisa kwenzakala ngikhona phana enkayi ngagcina 2 days ngakhitshwa abuya njalo amapholisa ngemva kwe 4 days. Ngacela sengishiya ke temple teaching ngibuya ke koBulawayo. Ekubuyeni koBulawayo lapha ngabona sengile warrant of arrest ngithathwa amapholisa ngithathwa uthiwa ngiyamfuneka ecourt yenkayi. Ngala lesitoksini ngabatshela ngazi lutho magistrate wafika ngirimanda phakathi
ngahlala ke phakathi ke ejele ngingazi ukuthi ngoneni lokho kumnyama onzima. Ngihlale 3 months ejele ngagcina kuthiwa ngilacala sengijudula ngajudula. Ngibona ukuthi career yami yonke into yami yafa khona phana. Angisaphilanga kuhle ngemva kwalokho ke. Ngahlala ke lokwenda kwahle kwangihlula ngoba kwakuhlala kubuye engqondweni nami impilo yami ibuhlungu kakhulu ngendlela ngaphathwa ngayo. Ngingenzanga lutho imusofa incube. Angeke ukhohlelana umnyaka wabuhlungu kakhulu kimi. Ungangitshela le chisa ingoma ziningi ongazitshala lapha. Ungangitshela ingoma ezingenza ukuthi ke ubuyele emuva ukhumbule ukuhlukunyezwa ngakwenziwayo ngabathakathi labana. Wasucela zabaningi ingoma sibonde ngokutholelana. Uyathanda ke Lucky Dube, uyathanda ikwaito, uthanda yonke into. Mana ngitshele ke uSlave. I think uSlave wayesigqili sabo. Lucky Dube lapha ke captured live greatest hit album. Lucky Dube, I'm a slave. Until Africa and Africans are free. This is a song called Slave. Ministers of religion have visited me many times to talk about it. They say to me, I gotta leave it, I gotta leave it. It's a bad habit for them all. But when I try to leave it, my friends keep telling me, "Fool amongst fools." Now I'm a slave, I'm a slave, just a little slave. I'm a slave,
Wow, Futhi Lucky Dube. Dube ke ingoma ke mnandi ingoma ethi I'm a slave engithemba uyikhwalisile ke mlaleli wethu la ubhale yakho kayibuye mlaleli wethu ke wena Sofi Ncube sisuka lapha ke siyakuthabethe majika Thabethe majika mina ngibhala ngilapha ke United States of America uhlelo ngolwami ndoda ngilalela ngisemini ngisemsebenzini ngingakachayise enthemba bana uziphilela ngapha ke ekhaya kunjani wabuya America wafika wasicatshela lapha ke indaba ke ndoda mina Thabethe majika ngikhumbula ke umnyaka ka 2016 lapho ke ngase ngihlukane nonkosikazi wami lapha ke United States of America ngadecide ukuthi ngihambe ngiyetheza ekhaya kanti ke ngabuzangela ngisendithezelo lenkume ngawuthatha ke kumntwana ngalomfazi wami right understander indaba zokuthi uyabufika uzizwa njengejaha usiyakhombisa ngani kuncane ngaleso sikhathi bengile 45 umntambazana oyele 23 ufike lapha waqasa ufuna into zokujayiva engasabambeki lo mntwana ngamkhuza base bemtshela eceleni indaba ze-social media lezi qasa ukudlala ke ku-Facebook lapha esebhoda yonke indawo naku-YouTube ebona izinto eziningi kwelanga-ke wathiya-ke ikhompyutha yakhe ngabona ukuthi hawu uchata nabantu abangaka ngithe ngiphakathi ngithole echata nabantu abaningi ebatshela ukuthi-ke uyabathanda ufuna ukubaleka wathi ufuna ukubuya e-Indiana etshela omunye ubaba apheka ngakhangela ukuthi-ke lo mntwana uzamani ngithe kunjalo mbona lo uzangihlupha yimi lwana-ke esengimbona-ke ukuthi segile imikhuba yakhe sebhala labosisi wakhe ukuthi yena sesiyahlala ejaha lakhe letsha ngahle ngavela ngaqonda-ke ku-federal government ngihamba ngakhanselisa-ke umtshato ngabhala le ncwadi ukuthi umuntu lo kumele abuyele-ke ekhaya lani nani uthe libele nje-ke wabona sezimgora baba sebemtshela ukuthi kumele ubuyele-ke eZimbabwe wena awusela lutho wakhala umntana abantu wakhala wazigiqa phasi wangincenga sangincenga wabuyela-ke ekhaya kwamanje ngimswela-ke eSouth Africa igama lakhe nathi yothi ngicine uMary kuphela uMary okwamanje segoli swazaliswa ngumfana kwecholocho uyazidubekela khona lo wakhutha-ke inhlanhla ngobulima bakhe okwamanje ngihlalele angisafuni imfazi idoti lokuchisa yabona uhlala wedwa so ngile freedom yami ngafuna ubuye ekhaya ngiyabuya ngafuna ukuzibhodela ngiyazibhodela angisahlupheki angisela commitment akuba yi-single man there's nothing as nice as being a single man awu Thabethe majike kuyakhula phela baba uyafuna-ke partner yakho hawu ucathi nomuntu oyedwa suthi uzonda wonke umuntu uThabethe-ke ya bamthwalisa nzima khona ngalo uThabethe ethethe-ke wala umfazi landa umuntu ole 23 basafuna ujayiva phela wena ngasumtshela uhlala endlini awusayijayiva ungamkwanisa yini wona utshale ngoma ya-Soul Brothers kulukhuni ukuba yindoda masolo lo Soul Brothers kulukhuni bo ukuba yindoda kulukhuni bo ukuba yindoda mawindo tukukuzwile mawindo tukukutelile mawindo tukukuzwile mawindo tukukutelile Chabula obusukulile na uzobubona lobubunzima mtanami ngiyajabula obusukulile na uzobubona lobubunzima like sabulawa umuntu
kunjenjenje laikaya sebulawa umuntu esasimethemba kunjenjenje laikaya sebulawa umuntu esasimethemba mawindo tukukuzwile mawindo tukukutelile mawindo tukukuzwile mawindo tukukuzwile mawindo tukukutelile Amaindoda uguguzile the Soul Brothers Sololo yeseza ke baphethe nohlelo ethi la namhlanje uhlelo ngisakhumbula la ibhala yakho ebuye ngapha ezochisa @hotmail.com kumbe ke inbox usithumele njengo yambalekela ke le Thambani moment uthi moment ubone siboza moment wathi moment uphela njalo moment ukuthi ngibhala kulolu hlelo ngithanda ukwazisa ubana ke mina ngihlukulize kakhulu ngomnyaka 2021 bengivela ke esipaneni lapha ke eJozi ngisiye Cosmos City lapha engihlala khona wasembona ukuthi wangabhala ngizwe kubonda uthe ngumoment wothi intombazana thengisela ke khona bana ke sengizafika ke engihlela khona kwathi ke imoto encane imoto le abantu bajumpa bengathathu bangidonsa bangifaka emoteni bangithumba laba bantu bahamba lami bathi konkona ngubani wakho ke ole mali sifuna imali engange 20,000 uze sikwekele banika ifoni ngifone abantu ngafone indalo eziningi yaqamba amabizo abantu la bafonela ngicela ke bangisize 20,000 ngoba bazohamba eATM bathola ngela mali eningi le 800 bayithatha bangigcina ke emoteni bathe kunjalo so ungabo 3 ekuseni lokho ngifona ngivusa abantu bathatha omunye ongikhona oyihlezi phambili ngabona kokungani inkosi yabo leyo wathatha wathi phuma phandle siphake kuyindawo eyindle engayaziyo ongenza phakathi ewangirepa khona bana phakathi wabuyela nami ke emoteni wathi masinyane ke imali ayitshayela ngoba ngabona kuphuma ilanga singena mali sesikuqeda afona le khaya kwasolakala imali ngabancenga labo bhuti ke waqalisa ke ukungitshaya bathi uthi udlala ngathi lwana umuntu wathi asibulaleni inja injenje ke msakazi latshona ke ilanga laphuma ke ilanga labuya lazotshona futhi lokho ngilabo ngingagezanga ngezange memvanele kwenye indlu babuya lana babengilinda esesungile ubhosi wabo labo bafika bangena benza amathanda phezulu kwami ngihlezi mbotshe ngaze ngibona unyakufa kwafika isikhathi sokubana ngicela ukuthi ngangiyafa kawani kuhle kuphele lokho kodwa kwehlula ngithandaze ngenzeni wabuya ubhosi wakho ebusuku nangasakhulumi lutho vele lapha babesezoyenza umathanda bangiphathela ijuice lalo ndinathi ngiqedele ijuice wenza lokho okufunayo labo ilanga lesithathu umunye wathi umuntu lo kumele simbulalele kodwa ke ubhosi wakhe lwana wagcina sithi no asimbulali lo uzayibisa kuphela imali ngelanga lesi5 yikho lapha ke
awangirepa wokucina lo boss wasengibopha amehlo bamelela kwazo bantama mabo9 bangijikela ke emgwaqweni kwenye indawo ngadojwa abantu ngasesibhedlela ngacina ke sengikhaya sengingcono angeke ngafa ngakhohlwa impilo yami ngibuhlungu kakhulu kade sengidabukile kodwa ngiyareceive counseling but i-boyfriend yami yahlangala yathi lamanga bemvumelane labo laba bantu kodwa hayi ngamekele njalo so ngihlalele njalo ngisafuna umuntu wesilisa phansi kwami ngiyamesaba nje ngabona umuntu wesilisa njalo uvalo kodwa i-counseling ngibona iyangisiza ngicela ke izingoma yayiye kunzima emhlabeni obvious laba sazi ungane babo kale goli udingwe ngwenza abantu yazala obvious never know sizambuza kumbe sibuza uPatrick ngikwazi Patrick bila wazala ntani yeah uthe ucela izingoma ezika lo umlaleli ithiwa Sixolele Baba ingoma evela ke silindile Sixolele Baba All right. Yeah. Sesiyebe phethile no namhlanje liyabona senze khona udate. Liyabona yini? Liyabona. Ngumbongeni lo. Lo ngipili lo. Right, umbongeni uhambisa impilo eThetrwi. Bekunja eThetrwi mbo? Na-track yokuchaza yokuchaza kwinade yokuchaza kweThetrwi impilo kwinade yokuchaza e-trade fair Wonyoka lamabhiza madoda inyoka uyachaza ubona inyoka uyibambile hayi ayisengiyisaba ubamba inyoka okunye wenzile kuyini fomu uhamba nje ngibona abanye begida obani ugidile wena hayi awugidanga wesabile angikwanisi ukugida kwazi ukugida wena mbona ebegida nomfana nawo bezama but ayokusala
Uyala inyawo ziyala. Yeah. Okay, so i-territory ibimnandi ezindlela i-territory ibimnandi. Ubonile ukhokhe echithekayo. Yeah, ubone likhokho lechithekayo. Uyikhile? Hayi. Awuyikhanga? So inathanga? Okay, manje ke ijacket yakho la uchisi. Let's do the chisa phela. Awuchisile. Ntona. Skipper sakho lesi. So wena next year uzabe le-territory ufuna kusasa? Hayi. Ubonile ukholisile? Udiniwe nje? Lipote kakhulu? Khathi ukuthi wadusile lapha esofeni why? Ulalisa yini? Udinwe yini? Ukuhamba. Ubhoda. Wena ufuna ubingelela ubani? Lingahambi. Umama unkwazi. Ufuna ubingelela umamakho? La ufuna ubingelela umamakho? No, ubingelela umama logogo. All right. Siyabonga bafana bami. Thank you very much for coming. Anyway, ngithanda ukubonga i-CNC. Sibonga ke amajakati esibambele imithini lapha na kubhoqo uThebe ehamba lalo umfana othiwa nguPatrick. CNC yabathola ke Facebook laphana CNC live session. Yes, siyabonga abaningi babisa feedback ukuthi hayi abantu abarefayayo hayi benza into eziright. So siyabonga laba ke abasayayo. Xa ufuna ukuthi bazothatha umtchado kumbe ufuna iparty kumbe ufunani izimfa bakhona. Bye bye siyabonga. Jayive best.